Salibonani izihlobo ezithandekayo, sithanda ukwamukelana njalo kwisifundo sethu sesitshiyagalombili. Sibonga uThixo ovumileyo ukubana sihlangane silokho sitatitsha okunye ngoJesu, sikhangele impikishwano enkulu. Mina engikhulumayo ngu-Amos Maforo. Ngizanxusa abangani bami lapha ukubana labo balibingelele baziveze ukuthi bangobani. Babukeli labalaleli, siyalamukela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu. Kulithuba elihle esilibongayo ukubana sihlangane kusona lesi sifundo esiphakathi kwazo esikukhulekelayo ukuthi umlimo aliphathise lathi asiphathise ukuphakulela sona lesi sifundo. Okhuluma lani nguKlainos Maphosa. Salibonani babukeli labalaleli, siyajabula ukuhlangana esifundweni saleli viki. Okhulumayo nguCrayton Katsheni. Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu. Okhulumayo nguNozinhle Ndlovu. Singakangeni kusifundo sanamhlanje sizakuba lethuba lomthandazo kasikhulekeni. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini, sithanda ukukubonga ngelinye njalo ithuba osiphe lona ukubana sifunde ezwini lakho. Sizakuthinta ukukhanya kusuka eTabernacle'eni, sikhulekela ubukhona bukaMoya engcwele ukubana sincedise sizwisise wona la maqiniso abalulekileyo ngesikhathi sona lesi esiphila kiso. Senzele kahle sonke usiphathise ngelihle igama lenkosi yethu Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Sithanda ukubonga uJehova ukusinikeza ithuba njalo siqhubeka ngesifundo kuvikela iphelileyo. Sigcine thina kube le great disappointment, indaba ingazwakali. Namhlanje siza kuqhubeka ngendaba leyi ye sanctuary. Sigcine thina kuhlanzwa itempeli emhlabeni. Namhlanje ingqondo ebikhona ukuthi itempeli belihlanzwa emhlabeni. Sifuna ukuthi sizwe uthi itempeli elalihlanzwa yiliphi sibisibili, kuyini okwakusenzakala. Siza kucela lapha Mandlo usibalele amaHebheru ngu-8 ivesi ngu-1 no-2. Verse 1. Isiqokoqela salokhu esikutshoyo yilesi: silaye umpristi omkhulu onjalo, owahlala phansi ngakwesokudla kwesihlalo sobukhosi somkhulu ezulwini, okhonzayo endaweni engcwele, itabernacle elamiswa inkosi hatshi ngabantu. Hey, Katsheni, akusivezele indaba ye-tabernacle kanti iminjani? Kule tabernacle ezulwini, kule tabernacle emhlabeni. Sixoxa ngani nxa sikhuluma indaba ye-sanctuary? Siyabonga elder wami. Sinanzelela ukuthi nxa sizaqhubeka sifunde esifundweni lapha, uNkulunkulu utshengisa uMoses itabernacle elisezulwini. Wasisithi kaye kwenza itabernacle emhlabeni. Libe ngumfanekiso walokho akubonileyo okusezulwini. So uMoses wenza kumbe wakha itabernacle emhlabeni lapha. Ejonge ukuthi uNkulunkulu alethe isifundo esijulileyo ngalokho okwenzakalayo kumbe okuzakwenzakala kuTabernacle leli elisezulwini alitshengisiweyo. So elisezulwini litabernacle leqiniso angithi. So nxa sikhuluma ngetabernacle elalihlanzwa, kwakuhlanzwa itabernacle elingaphi? Elisezulwini angithi phela. Right, sizwani lapha kusihloko Maphosa le memory text kuvesi yethu esibalileyo sikhuluma ngayo. Lapha sivezelwe ukukhanya okuvela kuTabernacle. Right. Esikuvezelwayo lapha isiqokoqela sakho sezinto zonke esikhulunywa ngaso lapha ukuthi silompriest. Umpriest lo nguJesu. Ungaphi kathesi? Usendaweni engcwele engcwele. So yikho esikuvezelwayo esifundweni lapha sesicina kusifundo sa last week ukuthi abantu ovula indlela babelethile ama-dates abo njengabantu. Kodwa sithola lapha kusiba lokudanga lokukhulu 22 October indaba esiyijayele 1844. Ukuthi abantu babekulethile ngama-days abo njengabantu baletha laphana indaba eka 1844 yokudangala kwabo. Kodwa yayiyo indaba ekuthi umpriest omkhulu isiqokoqela wayengena endaweni engcwele engcwele. Kwakungayisi ukuthi wayesiza. So yikho esikuvezelwayo lapho ukuthi uJesu ngo-1844 wayengena endaweni engcwele engcwele. Right. Mandlo, wena kukhona okutholayo lapha.
Siyabonga. Nginanzelela ukuthi indaba le yethabanikeli balaleli lababukeli indaba okumele sifunde ngoba liqiniso la kulesi sikhathi uNkulunkulu eqondana lesono ukuthi udila laso njani. Nginanzelela ukuthi ungakhangela ama reformers nxa babelahlekile obabekulahlekile isehlakalo. Isehlakalo lesi sokuhlanzwa kwethabanikeli kusukela ngo-October 22, 1844 kuze kuyefika khathesi. Okungangokuthi nxa siphila uJesu ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu emele izindaba zethu. Ngicela khonapha izikhulumo ezikhulumileyo. Kutsho ukuthi iveke eliphelileyo sichiya ibandla lingane lisebumnyameni. Ngenxa yokuthi selilempuzo eminingi ukuthi khathi waye umdala engabuyanga. So bese sithola ke ukukhanya okuveza ukuthi kungenxa yani lokho akade bekukhangelele kungayenzakalanga. Yikho lapho uMaphosa akade ekhuluma khona ukuthi hayi indaba lapho ngiyokuthi ngingeka high priest, umpriest omkhulu. Ubephuma endaweni engcwele usengena endaweni engcwele ukuqalisa umsebenzi omkhulu wokusincengela. So yikho esikuthola esifundweni salona leli viki. Siyabonga sihlobo zami. Asingeneni kusifundo saleli viki sizathi ke sikhangele indaba yokwahlulela indaba kaJesu esethabanikeli lasezulwini. Sikhangele ukukhanya esikutholayo. Ivesi ichilo lapho kubana kuko konke sesikuxoxile silompriest onjani bakithi omkhulu okunguJesu Kristo. Ake sikhangele lapha ku Exodus 25 ivesi ngu8 lo9. Sike sikhangele indaba yamathabanekeli lawo. Verse 8. Yes. Bangakhele indlu engcwele ngalokho ngizahlala phakathi kwabo. Yenza ithabanikeli leli kanye leziceciso zalo ngendlela engiza kutshengisa yona. Verse 9. Ngibalo 8 lo 9. 40 sorry. Verse 40. Nanzelelani ukuthi lizenza njengalokhu owakutshengiswa entabeni. Hey madoda. Khayela amaHebheru ngu8 verse 1-6 evula lapha na katsheni. Kutshoni lapha kusivezela ukuthi lama thabanekeli amangaki la. Lapha kusivezela ukuthi kule tabernacle eleqiniso elisezulwini. Amen. So uMoses lapha labantwana bakwaIsrayeli balaywa ukuthi bayenze umfanekiso wetabernacle elingapi elisezulwini. So ngamafitshane singathi kule tabernacle lasezulwini kuphinde kube le tabernacle elayenzwa nguMoses elasemhlabeni. Kodwa njengoba sizananzelela lelo tabernacle kalisekho. Even ukufika isikhathi sika 1844 lalingasekho. So kusele itabernacle elilodwa elingapi elisezulwini. Mandlo sibalele uHebrews 8 verse 1-6 ubususichazela la ukutholayo umathabanekeli lawo mabi. Verse 1. Isiqokoqela salokho esikutshoyo yilesi. Silaye umpriest omkhulu onjalo owahlala phansi ngakwesekudla kwesihlalo sobukhosi somkhulu ezulwini. Okhonzayo endaweni engcwele ithabanikeli elamiswa inkosi hathi ngabantu. Ngiyeqenge ku6. Alright, yes. Verse 6. Kodwa inkonzo uJesu ayemukelayo ingcono kuleyabo njengesivumelwano yena engummeli waso singcono kulesidala njalo sakhelwe phezulu kwezithembiso ezingcono. Right, amavesi lawo sitholani ngamathabanekeli la amabili usivezele la kule ndaba le yakukhulunywa isithunzi le real ishado le real isithunzi sakho anti isithunzi sakho ayisuki kodwa sifana lawo isithunzi sakho angithi phela itype le antitype angithi phela sonke sikuchaze lokho Mandlo ukuthi wena uzwani la kumavesi la nxa kukhulunywa ngokuthi kukhona omele ukwenza ukubonayo kuthi ukuthi nxa usenza okwenzayo kukhona okungokuqina lokho ukopa okubonayo akunjalo ya utholani Mandlo lapha
Lapha ngithola ukuthi kumathabanikeli la amabili aveziweyo ukuze ngizwisise umsebenzi aphakathi kwawo khathesi uKristu kufanele ngibuyele emuva kulolelane lika Mose ngiyethola izifundo khona phana. Singananzelela ukuthi lona ngezinye indlela singathi icopy kungumfuziselo okodwa kuyasincedisa ukuthi sizwisise lokhu uNkulunkulu aphakathi kwakho. Ungananzelela nxa kuthiwa silaye kuthi ukuthi uJesu uhlezi engumpriest wethu ehlezi on my behalf encengela mina okungangokuthi khathesi nxa uNkulunkulu ekhangelana lesono izono engizenzayo nxa ngizivuma uyangithethelela kunjalo uyangithethelela okuhle kusidonsele futhi ekutheni ukuthi sibe ngabantu abanjani nxa siphila ngesikhathi sokuthi kulokufa lokuphila khonapho maforo ngokukhetha kwami ngingafa la ngokukhetha kwami ngingaphila so kuyadingakala ukuthi balaleli lababukeli sisebenzisane lo mpriest wethu lo ukuze indaba le yesono aqede ngayo kuhle nxa singasasebenzisananga kuhle akuphumi kahle kwinto kwakho siyabonga ya ithuba leli kubabukeli labalaleli ukuthi sinikwa amathabanikeli abe mabili elakhiwa ngubani nguMose elingumfuziselo uMose uqala ahlanikwe elokuqala ekuyi original esikuvezelwa sobala lapho ukuthi lona ithabanikeli njengokusetshenziswa eBhayibhelini lithi ukuthi okwakuqala okusivezela ukuthi phezukwakho konke kanti isiqokoqela esisinikwe lapha sithiwe isiqokoqela sakho konke silompriest onjani bantu omkhulu onguyena onguJesu laye uphakathi uyasincengela uku-original the true what tabernacle sivezela ukuthi uJesu lapha khona kathesi ukweliqotho lelo tabernacle njalo yilo eliyisiqokoqela ukumele sinanzelele ukuthi alenzwanga ngezandla zomuntu right yes yeah sike sikhangele ufuna ukukhuluma lapha Gatsheni indaba yethabanikeli elisezulwini ungakakhuluma ufuna ukukutsho mfuna ukucaca lele lalisemhlabeni kwakudlalwa yini la anti nxa kwakusindiswa abantu anti kwakuyicopy yalokho kwenzakala ezulwini kwakungumdlalo yini kumbe kwakusenzakala kweqiniso la khona la siyabonga elder wami ngicabanga ukuthi umbuzo lo uya kuloko kade ngifuna ukukubuza siyabonga sinanzelela ukubana ithabanekeli leli elakhiwa nguMoses injongo yokwakhiwa kwalo kwakuyikufundisa uIsrayeli ngendaba yecebo losindiso so sithola ukubana zonke izinto ezenzakala kusanctuary laphana zikhomba kuJesu masifunda uMahubo chapter 77 iverse lika 13 sithola ukubana indlela kaNkulunkulu ikuthabanekele so yonke into sithola kuleli thabanekele elomhlabeni leli kusiba lemhlatshelo yezinyamazana iminikelo izinyamazana ezingelasici lezinyoni kuchitheka igazi lakhona ngoba iBhayibheli lisithi ngaphandle kokuthi kuchitheka igazi akula kuthethelelwa kwani kwezono kodwa konke ukuchitheka kwegazi lezinyamazana lezinyoni kwakukhomba egazini likaJesu elalizachitheka esiphambanweni ngoba yilo kuphela igazi esinjani esisindiswa ngalo so kuthi ukuthi laba abaphila ngesikhathi sethabanekeli lakudala ayisikuthi baba besindiswa ngegazi lezinyamazana lelezinyoni kodwa kwakubafundisa ukuthi kule gazi elizachitheka esiphambanweni okuyilo kuphela elizasindiswa ngalo right hayi likubeke kwacaca ithabanekeli likhona elisezulwini lelela la kwakungumfuzisi lisifundisa andokwakusenza kwakuzinkonzo ezeqiniso kutshoni kuwe empilweni yakho ukuthi uJesu ukhona ethabanekeli njalo uyakuncengela uzwa njani nxa usiba ngomcabango nalo ukuthi ukhona okuncengelayo manje mina ngizwa ngisiba lethemba maforo alright ungananzelela iBhayibheli liyakuveza ukuthi uSathane umangaleli wethu ulamafayili uyabemile elefayili lami elingayisilo lamanga lami engiyabe ngikwazi ukuthi lokhu kuqinisekile ngikwenzile bese sithola ukuthi kunjalo sithola uJesu emile njengomlamulankunzi laphana ukuthi la nxa uSathane engaphakamisa ukuthi wenze lokhu lalokho aphakamisa izandla zakhe ukuthi ngegazi lami okungangokuthi siphila ngesibindi ngokuzwisisa ukuthi hayi indaba zethu
ukhona okumeleyo ozamthulisa lo umangaleli. Hey madoda. Enguzwayo lapha Elder Maforo ukuthi ngifuna ukuletha umzekeliso lo kubabukeli labalaleli ukuthi nxa ngisiye enkomeni ngilobhuti mina ngingumfana ngaze basixeganise nyabe ngikwazi ukuthi ngilesibindi ngapha ngilobhuti. So uJesu ngubhuti yisiqhwaga osimeleyo. So ithembe silalo ukuthi babukeli labalaleli ngaze simangalelwe ngulo osethuselayo. uJesu simele ngoba nguye sivezelwe lapho ukuthi yena nguyiwundlu elipheleleyo elisusa isono sani esezwe. And konke kusinika ithemba ngesikhathi ivini samawundlu. Amawundlu ayebulawa ngezikhathi zabo 3 kusiyala. Kodwa uJesu sizwisisa ukuthi kuthiwa wabethelwa kumbe kwakungu12. Kodwa sithola echaya umzerere kuze kuyechaya ubani u3. Kuvezakala ukuthi lana amawundlu omele afi iwundlu lamele lihlatshwe lahlela nyamalala ngoba ubhuti isiqhwaga esikhulu esinguJesu wafa ngo3 and wabekezela. Khona lokhu kunika ithemba lokuthi uJesu lobu buhlungu esidlula phakathi kwabo lobe esetabanikele ngilesibindi lethemba lokuthi uyazwisisa umumo esiphakathi kwa uyazwisisa umumo wethu. Right. Ukungezelela kumaphosa laphana. Yeah. Nginanzelela ukuthi siphila balaleli lababukeli kulezinye izikhathi empilweni Maforo ukuthi siyagwenqeka. So nxa sizwisisa ukuthi silaye ummeli lapho sengithe ekuhambeni kwami ngagwenqeka angisoze ngibaleke kuNkulunkulu ngoba ngani silaye ummeli. Amen. Okungangokuthi sokusigqugquzela ukuthi izono bakithi kazingafihlwa. Singafihlela umuntu osimelayo kuba nzima ukuthi uzazimela njani ezifihliweyo. Umela ezivunyiweyo bese zisekelwa futhi lezono zonezo. Beautiful. So ukukhanya okusuka eTabernacle okunye kwakhona ikhona lokho ukubana silommeli sicobe sithandekayo. Akudingeki ukuthi siye kuba priest bakona lomhla siyevuma iziphambeko zethu. Babukela bala asiyeni kuJesu siyevuma iziphambeko zethu kuye yena osaziyo siza kuthethelelwa. Katsheni ake usichazele iTabernacle lalilezigaba ezingaki ukuthi lapha kule ndawo yalokhu lalokhu nje kuphela yayilama apartments amangaki. Yeah. Siyabonga sithola isigaba ezintathu ezeTabernacle. Eyakuqala ibizwa ngokuthi khona yi-outer court. Kunjalo. I-outer court laphana esithola khona i-altar of sacrifice. Lapho kwakuchisa khona imhlatshelo lapho kwakugezwa khona nxa sengena umpriest ku holy place. Then bese sithola isigaba sesibili esithola khona indawo engcwele. Indawo engcwele laphana sithola khona uluthi lwezibani bese sithola futhi le tafula elilezinkwa. Bese singena phakathi kwisigaba sokucina esendaweni engcwele lapho esithola khona enye i-altar eyenziwe ngegolide liyana lapho okwakuchiswa khona impepha. Yikho futhi okwakutholakala khona umthetho kaNkulunkulu, the 10 commandments. Umthetho kaNkulunkulu eli10 yayitholakala khona phana. Right. Bengithi akasichazela izigaba lezi sikhangele esinye isigaba mandlo okuthiwa indawo engcwele. Akusikhangelele u16 uLeviticus chapter 16 verse 21. Verse 21. Uzabeka izandla zakhe zombili ekhanda lale imbuzi ephilayo avumelwe phezukwayo ukubona lokuhlamuka kwabako-Israyeli izono zabo zonke azifake ekhanda lembuzi. Imbuzi le izaxotshelwa enkangala iqhutshwa yindoda ekhethelwe lowo msebenzi. Can you 29 usiya ku 34 verse 29 usiya ku 34? Chapter 29 verse 34. No, chapter 16, 11 16. Verse 29. Yes. Lokhu kakube isimiso kini esingapheliyo ngosuku lwechumi ngenyanga yesikhombisa lizidele lingabambi umsebenzi loba lingabanini bendawo loba kungabezizwe phakathi kwenu ngenxa yokuthi ngalolo suku lizakwenzelwa ukubuyisana
lizawenzelwa ukubuyisana ukulihlanza. Ngakho phambi kukaJehova lizabe selihlanzekile ezonweni zenu zonke. Right, nansi indaba elethwayo la. I-Day of Atonement, atonement, angithi phela. But ngesiHebheru Yom Kippur, Yom Kippur, i-Day of Atonement. Kuyini okwakusenzakala sihlobo zami kusuku lolo lwe-atonement? Ngicela ukuthi ngilungise okunye ngukhulumileyo. I-altar of incense isendaweni engcwele. Then okusendaweni engcwele umthetho kaNkulunkulu, the Ark of the Covenant. Semphenduka lapha kuthintwe izinto ezithile lapha elder wami okwakusenzakala nge-Day of Atonement, usuku lokubuyisana. Okwakuqala kwakuzila ukudla la. Right. Kwakuzila ukudla, kukhulekwa. Okwesibili imisebenzi yayisima. Okwesithathu sitshela ukuthi umuntu owayengahlanganeli lo msebenzi ka high priest esendaweni engcwele ukuthi owayengavuma izono wayebulawa, wayesuswa ebandleni lakwa-Israyeli ngendlela yokuthi wayebulawa ngoba uyabe engavumanga izono zakhe. Right. Yeah. Maphosa, ayokuchaza indaba leyo. Usichazile lapha ugatsheni indaba yethempeli leyo. Kule mbuzi leyo okuthiwa imbuzi kaAzazeli esike sifunde ngayo. Kwakuyini, kwakusenzakalani? Siyabonga. Imbuzi kaAzazeli leyi esithinta ngayo yayimele isitha. So kule imbuzi esikutholayo lapha ukuthi ithempeli lize lihlanjululwe. Sithola ukuthi kwakulomeli kwakulwesiqhwaga esasidingwa ukubana siyithwale leyo mbuzi. Then umpriest omkhulu abesesiya bamba amakhanda. Ikhanda lembuzi leya. Ungangokuthi esikutholayo lapha izono ebezise tempelini ziye kiyo imbuzi leyana. Ibisi lahlelwa phandle ngezinye indlela ke la nisilethe lokho kubabukeli labalaleli. Kule ndaba abantu abayikhulumayo ukuthi back to send. Kwesinye isikhathi uthi ayizono kazibuyele kuyena lwana umuntu onjani oyenzele ukuwa wonakala ubusuthatha wena ukuthi ubisele kuye. So lapha esikutholayo lapha izono lezana ngazitransferwa embuzini leyana zisisiwe embuzini leyana ithempeli lalihlanjululwa. So imbuzi le ekaAzazeli yayimele isithe singuSathane. Ngasingaya kuSambulo chapter 20 evesini ungabala kule ndawo ye-1000 years. Singayiletha futhi siyilethe lakithi ukuthi babukeli labalaleli kulesikhathi esizabuya futhi uSathane ajikijelwe emgodini ongelamkhawulo. Ongangokuthi yena uyasala lapha emhlabeni for 1000 years. Izono zonke zibila phezulu. Right. Nxa ngizwa kahle uthe egatsheni ethempelini okwakusenzakala wayithi umpriest angangena abantu babezila ukudla. Angithi phela bavume izono bazihlukumeze bahlanganele enkonjweni yona leyo. So khathesi thina nxa umpriest esendaweni engcwele khathesi kufuze sibe ngabantu abasesimeni sifanayo. Angithi phela sivuma izono sizinikela. Wasethinta uMaphosa indaba yembuzi leyo bemfuna icace le ukuthi yayimele isitha utsho njalo uMaphosa kunjalo. Emele uSathane izono zonke ziyakufakwa kuSathane ezingavunywanga zihlobo ezithandekayo asivumeni izona ngithi phela ziye kumnikazi. Kuyini ofuna ukukutsho nozi khonapha kundaba lesikiyo? Nxa usuthinta indaba yokuthi izono zilomnikazi. Right. Mina ngiyakhathazeka ngabantu abafuna ukufela izinto ezingayisizo zabo. Sinanzelela ukuthi umdala wezinsuku uzimisele kanganani ukuhlambulula uluntu azathi uza kusifaka phambi kwaba singelachwathana. Okungangokuthi ngendlela azimisele ngakhona. Hayi lathi kasizimiseleni kuba khona ekhaya ngoba uJesu kwenzile konke ukuthi sisindiswe. Ngicizelele lapho mdala okutshiwo nguMandlovu. So sinanzelela lapha ukuthi nxa kukhulunywa ngokuthi babezila ukudla. Akutsho ukuthi thina kade sokumele sekele ukudla ngoba sitshone singadlanga ngoba uJesu sendaweni engcwele. Kodwa kulokuzila thile
okumele sikwenze njengabantwana bakaNkulunkulu kaThesu ngoba uHigh Priest usendaweni engcwele. Size etafuleni kulokunye ukudla kumele sikuchiye. Asoze ngitsho ukuthi ikuphi. Kodwa kulokunye ukudla kumele sikuchiye okuza senza ukuthi sizidele kangaka sisondele kuNkulunkulu kangaka. Then kule ndaba futhi ezinjengokuthi lokho esikubonayo, esikubukelayo, esikulalelayo. Akasinanzeleleni. Kulezinye izinto esizibukela kuma TV lesokulalela ngendlebe zethu okusisusa ingqondo yokuthi kulompriest onjani osimeleyo. Bese ngicina ngendaba leyo. Yes. Iyokwekela ukusebenza. Mina ngikuzwisisa ngendlela yokuthi imisebenzi yonke esiyiphiwe nguNkulunkulu usifakile lapha sifake khona elenjongo. Akuthi ukuthi sonke sokumele sishiye imisebenzi yethu sibe ngabafundisi. Kodwa emsebenzini lapha esifakwe khona kasibone nini ukuthi siyamphakamisa uJesu. Abantu abagudlana lathi babekwazi ukuthi kukhona okwenzakala ngaphi ekhaya ezulwini. Right. Yeah. Umumo indlela esicabanga ngayo uyasikhuthaza lapho umntana ukuthi asiqapheleni izihlobo ezithandekayo, udla njani, uziphatha njani, ulaleleni. Sibe kwazi isigaba esikiso, akusaphonga ukuphilwa nje. Angithi vele. Bengifuna ukuthinta okunye laphana. Sethintile okagatsheni indaba yokuzihlola. Ukuthi kathesi njobana siphila ngaba sebandleni kungaba sisiba lamathuba njengawona la. Kuhle sinanzelele sizihlole. Ngoba uIsrael wonke kwakuthatha ithuba uIsrael wonke wayezihlola ngaleso sikhathi. Enguzwisisayo njalo ukuthi akula muntu wayesiba lenye program. Interfere le ukuthi wena ube lenye program lapha sonke thina sisemthandazweni. So sonke sithi cwi sibe ngqondo yinye, sibe moya munye. Ekugcineni kwakho konke sesithola ukuthi inkonzo leyi yayinkonzo ukuthi kubuyiswana. So yayisenziwa kanye ukubuyisana ukaIsrael. So lathi uthi uyasinika amathuba ezinkonzweni asitholeni amathuba okubuyisana njengabazalwa. Amen. Mina nginanzelela ukuthi lapha ukuphila kwabantu bekungafanani lokwensuku zonke. Ngoba besesigabeni esibalulekileyo esimele ukuthi abanye sebengakhitshwa koIsrael nxa bengasenzanga kahle. Ngithe ngicabanga ngendaba leyi balaleli lababukeli ukuthi thina nxa siphila ngesikhathi sokubuyisana lapha koIsrael kwakugoqwa umnyaka, thina kithi sithola ukuthi kugoqwa imbali yoluntu okungangokuthi kubaluleke kangaka. Usister wayethi nxa ekhuluma uthi yena kufanele ukuthi siphile impilo twofold. Umthandazo, ukukholwa. Lapho esikhuleka khona sikhuleka kwangazathi amandla wonke ayeme emthandazweni. La lapho esisebenza khona sisebenze kwangazathi ukuphumelela konke kweme emandleni ethu. Siyabonga sihlobo ezithandekayo. Nxa ngizwa kahle vele indaba esingayo ye-sanctuary le indaba yokwahlulela anti kunjalo. Yes, kwaye kuyikwahlulela. Khangela lami lapha manje uDaniel ngu7 ivesi ngu9 lo10. Sike sikhangele indaba yokwahlulela lo Sambulo ngu14 ivesi ngu6 lo7. Yes. Verse 9. Yes. Ngisakhangele wabekwa izihlalo zobukhosi. Usimakade wahlala kwesakhe. Izigqoko zakhe zazimhlophe njengeqhwa, izinwele zekhanda lakhe zimhlophe njengoboya bezimvu. Isihlalo sakhe sasilavuka umlilo, lamavili aso onke evutha umlilo. Kwasekugeleza umfula womlilo uphethuka ngaphambi kwakhe. Izinkulungwane lezinkulungwane zazimkhonza, izinkulungwane ezilitshumi ziphindwe ngezinkulungwane ezilitshumi zema phambi kwakhe. Inkundla yokwahlulela yahlala phansi, kwasekuvulwa izincwadi. Hey, Themba siyawubona umpikitsha ola. Amen. Kwakungathambanga la. Sokuvulwa izincwadi. Ungayibala kuSambulo ngu14 ivesi ngu6 lo7 ukhuluma ngokwahlulela ngokufanayo anti kunjalo. Ungayibala. Ngabuya ngabona enye ingilosi indiza emoyeni, ilevangeli elingapheliyo ukuba ilichumayele kulabo abahlezi emhlabeni, lasezizweni zonke, lasezizalwalweni, lasezindimini kanye lasebantwini. Ngelizwi elikhulu yathi,
mesabeni uNkulunkulu limdumise ngoba isikhathi sokwahlulela kwakhe sesifikile. Mkhonzeni yena owadala amazulu lomhlaba lolwandle kanye lemithombo yamanzi. Atshona amazona la ukuthi ukwahlulela kwakhe sokufikile. Nxa sikhangele isihlobo esithani siphila indaba yokwahlulela itheme le judgment le mandlo. Yiyo eseBhayibhelini itheme yona le igcwele eBhayibhelini. Ungakhangela umtshumayeli ngo-12:14 uthi uza kuletha konke okufihlakeleyo kube segcekeni. Amazwi ethu esiwakhulumayo gajeni siza kwahlulelwa ngawo. uJesu uyaxwayisa ngayo. Kuyini esikutholayo singatsho esikutholayo nge-judgment. Indaba le emqoka eyindikimba yeBhayibheli indaba yokwahlulela. Alright. Esikutholayo lapha lesikufundayo nxa sifunde uDaniel chapter 7 lapha u9 lo10 siyatshela ukuthi izincwadi kanjani bani zavulwa. Lapha sivezelwa amabhuku. Kulamabhuku nxa siphila. Kule bhuku lokuphila. Kube sokubuya ibhuku lesikhumbuzo. Lapho ngiyabe ngikhunjuzwa konke engikwenzileyo ngiphila nisese kona lo mhlaba. So lelo bhuku ukuze le indaba siyibambe kuhle singaya kuMalakayi ngochapter 3 verse 16. Ibhuku lesikhumbuzo likhona. So nxa sithinta lezi zigaba sikuthintela ndoko. Sitsheliwe lapha kuMateyu ngochapter 12 verse 36. Ukuthi ngamazwi ami ngiza kuziphendulela. Alright. Andikade abantu ngiyabalecala eldamaforo ngidinga igqwetha liyemela indaba yami ngingaziphenduleli. But lapha sesivezela ukuthi ngaleso sikhathi sosinikwa la amabhuku kumele umuntu lo muntu aziphendulele. Akula umuntu ozaphendulelwa ngomuntu. Alright. Akula so amazwi ethu indlela esiphila ngayo yona le nto sikhuluma ukuthi kusanctuary asiqapheleni ukuthi sikhuluma kanjani ngoba siza kwahlulela. Khangela usambulo ngo-22 verse ngo-10 lo-12 bese sikhomenta lapha sitsho ukuthi thina sizwani la ukuthi ekuzeni kukaJesu gajeni kuyini okwenzakalayo kuluntu. Right. U22 verse 10 verse 12. Yabuya yathi kimi ungawagciki amazwi esiprofeti sencwadi le. Right. Ngoba isikhathi sesiseduze. Owenza okubi kaqhubeke esenza okubi. Oqhwalileyo kaqhubeke ngokuxhwala. Olungileyo kaqhubeke esenza okulungileyo. Njalo ongcwele kaqhubeke engcwele. Kwenzakalani lapha ngamazwi ukuthini kuyaqedanda. Lawa ngamazwi aveza ukuphela komsebenzi kaJesu. Right. Ezulwini okusincengela. Judgment yabe siphelile. Judgment yabe siphelile. Alright. Kuthi ukuthi kathesi umuntu lo muntu isango lisavuliwe seselomusa ukuthi umuntu lo muntu nxa engakhetha ukuthi atshele indaba yakhe igqwetha elinguJesu ngendlela yokuvuma izono uJesu uyathethelela wamukeleke. Kodwa ozakhetha laye ukuthi angamkhethi uJesu la ukhethile kuzafika isikhathi esokuthi uJesu uzathi kuphelile akusela kumncengele segqoka izambatho zokuba ngumthonisisi ezokusincengela kuyabe sokuphelile. Kuyasokuphelile. Mandlo ungakhangela uMateyu ngo-25 verse 1 siya ku-13 kukhulunywa indaba yentombi ezilitshumi. Right. Lezi ntombi ezilitshumi ngayikhangelisisa indaba le imele amaqola amabili amakholo anti kunjani nganjani amaqola wona la kutshiwoni laba kuyangena ekujabuleni bavalelwa phandle kuhamba njani? Siyabonga. Sinanzelela ukuthi lapha nxa sivezela amaqola wona la amabili. Ungayifunda indaba uzathola ukuthi bonke bakulindele ukuza kukaJesu. Njani? Iphutha laseliseba ekutheni laba abanye kabasazange baba lamanye amafutha. Umyeni waphuza amafutha bengela izibani zacima. Okungangokuthi siphila balaleli lababukeli. Nxa sifunda izinto kumbe sibala iBhayibheli kumele sibe ngabantu abazithobayo lokho esikuzwayo sikuphile sikwenze futhi kuphile phakathi kwethu. Ungananzelela lapha uNkulunkulu sengasithola singalungelanga. Kumele sihlale silungile silunga ngani konke okubi esikwaziyo kasikuvumeni uNkulunkulu bese sithethelela. Beautiful. Elder Maforo ngifuna ukugcizelela laphana okunye ngutshileyo.
ingakade sithinta ngendaba yamabhuku. Amabhuku mathathu. Sile bhuku lokuphila, ibhuku lesikhumbuzo, sibe le bhuku lama records. So khona lokho nxa siphila sizwisiseni ukuthi babukeli labalaleli izigaba zonezo ziyafika. Kodwa singafiki sile sathenjiswa indikimba yazo zonke. Ukwahlulela kukhona yikho libona la semhlabeni nxa usahlulela. Kwahlulela ukuthi kulethwe ijustice kumbe ukulunga. So uJesu uzaletha ukulunga. Okwakhathesi kithi sonke kwabukeli labalaleli. Umusa usavuliwe. Siyafika isikhathi sokuthi isango liza njani? Lizavalwa. Right, indaba ye-judgment simele sesabe yini? Iyethusa yini i-judgment? UmKristu umela yesabe yini i-judgment? Phela ungathi kukhulunywa enkantolo lapha ula muntu vele ofuna ukuzwa indaba lesi. Le i-judgment le imi njani? Okay. Is it good news kuyini? Indaba ye-judgment izindaba ezinhle. Alright. Izindaba ezinhle ngandlela yokuthi njengoba sizabona kwamanye amavesi sizawabala la. Lo osimeleyo wadlula ezigabeni thina lathi esidlula phakathi kwazo. Walingwa njengoba lathi silingwa, wafelwa, wagulelwa, walamba, konke sidlula phakathi kwazo. So umuntu osimele ngumuntu osizwisisayo. Okuthi ukuthi kufanele ukuthi sibe la leso sibindi, la leyo ntokozo ukuthi hayi umuntu osimeleka so umuntu odojiwe nje. Umuntu osaziyo one by one, umuntu omunye ngamunye. Ongaziyo okungikhathazayo, okwaziyo mbukeli lawo mlaleli, lawo okukhathazayo, nguwe okumeleyo. Njalo injongo yakhe yokuthi asimele ayisiyo yokulahla umuntu. Injongo yokuthi asimele ngiyokuthi wonke umuntu asindiswe. Kodwa ke kasoze abambe abantu ngamandla. uNkulunkulu uyahlonipha izinqumo esizithathayo. Okhethe ukungakhetha uJesu la ukhethile. Okhethe ukukhetha uJesu la unjani? Ukhethile. Mina bengizathi maforo nxa sikhuluma ngejudgment. Sikhuluma ngolimi lwakhathesi besizathi sihamba lezinkulu. Nxa uhamba lezinkulu kawethuki ngoba uyakwazi ukuthi ezinkulu zisesayidini lethu. Nxa sikhuluma ngoJesu balaleli lababukeli sithola ukuthi uJesu ngowethu. Nxa silo Jesu silakho konke esikudingayo. Nxa sifika ekwahluleleni lapha kasesabi ngoba ungumpriest wethu, nguye ujaji wethu, uyazimela izindaba lezi. So thina kwethu kasibeni lobudlelwano lalo esingacatsha ngemva kwayo. Yekela ngithi it's to our advantage. Lokho kuyinto enhle kithi. Yekela nxa ngikhuluma ngokuthi umuntu ungezothi awubani ugqoka isicathulo sakho uyazwisisa umumo okiwo. So ngezinye indlela uJesu uyazwisisa umumo esiphakathi kwawo. Thina asiyeni kumaHebrew chapter 4 verse 16. Uthi yena kasibambeleleni siye kuye ngani bantu ngesibindi. Asibeni ngabantu abaphikelelayo siye kuJesu. Singakhangele emuva, singa give up. Nxa lapho umumo sibanzima empilweni wena yana kuJesu. Lo mangaleli vele uyethusela phela. So silapha kwabukeli labalaleli asiyeni kuJesu, nguye olamandla, siyeni kuye sibambelele ngesibindi. Right, khangela lapha lami amaHebrew 10 ivesi ngu19 usiya ku22. UmaHebrew 4 umaphosa seyithindilele yasikhangeleni u19 to 22. UmaHebrew 10 ivesi lika 19 kusiya ku22. Yes. Ngakho ke bazalwane, njengoba silethemba lokungena endaweni engcwele kakhulu ngegazi lika Jesu. Ngendlela entsha ephilayo esivulelwe ekhethenini okuyikuthi umzimba wakhe. Njalo njengoba silompriest omkhulu ophethe indlu kaNkulunkulu, kasisondeleni phansi kukaNkulunkulu ngenhliziyo eziqotho, ngethemba elipheleleyo lokholo, sibe lezinhliziyo ezicheliweyo ukuba sihlanjululwe isazela secala lemizimba yethu igeziswe ngamanzi ahlanzekileyo. Katshela themba bani lapha esilinikezwayo kunxuso lolu esilinikezwa lizizulu okusinikeza ithemba ngamunye ngamunye ehambeni lethu nxa sikhangela indaba ezimnandi lezi ezisendaweni engcwele. Siyabonga. Okunye kade sebekuthintile abazalwane la. Ithemba kakhulu esilitholayo elokuthi
umpriest wethu osincengelayo kubaba kathesi Yes. wangena legazi lethu Kunjani? aso gazi lezinyamazana Yeah. igazi elilamandla okususa zonke izono Kunjani? akula lesisodwa esisala lapha zonke izono igazi leli elika Jesu lilamandla okuthethela okuthi ukuthi babukeli labalaleli kwesinye isikhathi ungazibona uphakathi kwesono Kunjani? uze ubone kungafanelanga lokuthi ungene eminyango yechurch uthi ngiyisono esikhulu izono ezinjalo igazi lika Jesu lilamandla ukuthi lisithethelele njalo yilo elisenza samukeleke phambi kaBaba igazi lika Jesu. Hey. Mina Thempelini lapha kumnandi. Yes. Nginanzelela ukuthi uJesu eyivulile le ndawo. Singananzelela ukuthi ekusifeleni kwakhe wasibhadalela. Ekuvukeni kwakhe wasinika amandla okubana sinqobe. Khathesi uhlezi esincengela futhi. Sinanzelela ukuthi kukho konke lokhu uyenelisa futhi lokucicha lembali yokubana sake sona nxa sizivuma siziyekela izono zethu. Okungangokuthi irecord siyayesaba kakhulu. Yes. But sithola ukuthi nxa lihlanjululwa leli tabernacle lembali yonke iyacithwa yikho simele sihambe ngesibindi lezazela ezihlambulukileyo. Kuyafika kwezinye izikhathi balaleli lababukela ukuthi omubi uhleze esikhumbuza lapho esisuke khona ukuthi wena hlala phansi usukhuluma into oyikhulumayo wena usuke lapha. Simkhomba kuJesu onguye ongamela izindaba zethu. Hey madoda. Nansi isibindi esisinikwa kumaHebheru 10 lapha. Uthi ngakho bazalwane ngesibindi. Yeah. Asiye nini kubani bantu? KuJesu. KuJesu silakho konke esikudingayo. So nxa silo Jesu silakho konke. So kubabukeli labalaleli asiyeni kuJesu oyimpendulo yakho konke. Nguye umpriest, nguye ezinkulu. Right. So kuzidalwa zonke ngaphansi kwelanga ukhona yini ongathatha indawo le ethathwa nguJesu? Hayi akekho lo yedwa ongayithatha indawo ethathwa nguJesu iyokusimela ngoba sinanzelela ukuthi indaba yempikiswano le phakathi kukaNkulunkulu noSathane eyaqaliswa nguJesu esiphambanweni ingeke iphele uJesu ofana nayo engasincengelanga. So kuthi ukuthi olamandla ukuthi asincengele ngulowo wasifelayo. Olegazi lilamandla okusindisa hathi abapriesti labo bani labafundisi singabaqamba amabizo achiyeneyo. Kuphela uJesu nguyolamandla ukuthi asincengele nguyolamandla ukuthethelela. 11:19 nozi siyabonga Gatsheni. Singakhangela usambulo ngo11 ivesi ngo19. Sike sikhangele lapha sikhangele ikakhulu kumpikiswano lenkulu ukuthi umpono lo sifundani kiwo. Yeah. Verse 19. Emva kwalokho ithempeli likaNkulunkulu lavulwa ezulwini. Phakathi kwethempeli lakhe kwabonakala ibhokisi elingcwele lesivumelwano sakhe. Kwase kusiba lokuphazima kwemibani, lokundindizela, lokukhwaza kwezulu, lokuzamazama komhlaba kanye lesiqotho esikhulu. Asiyene ethempelini futhi lapha Gatsheni maphosa. Singeneni kuyini okwakusebhokisini lapha? Kuyini esikufundayo? Nxa ukuthi kwathi kuvuleka kwabonakala iArk of the Covenant ku most holy place. Kuvezani? Umthetho kaThixo awusoze uguquke. Ngoba lapha sithi wawungaphi umthetho lapha maphosa? Anti lithinte ngendaba yebhokisi. Yes, sifuna usichazela. Angithi thina sikwazi. Wena usitshela ukuthi hayi phakathi kwebhokisi kulani? Kunomthetho. Alright. Hayi ke lani silethe kanje kwabukeli labalaleli ukuthi umthetho kaThixo wawu Ark of the Covenant phakathi kwebhokisi. Kunjani? Yiwo umthetho futhi esiza kwahlulelwa ngawo. So lo mthetho akula sizathu kumbe akula nguquko engaba khona emthethweni kaNkulunkulu ngoba kaThesu Jesu lapha khona usendaweni phakathi komchokocho wesivumelwano iyasincengela. So sizahlulelwa ngani? Sahlulelwa ngani? Ngomlayo. So akula lutho oluzaguqula umlayo kaThixo. So endabeni leyana kwesisikhathi uzothi hayi umthetho kawusasebenzi, umthetho kawusekho. Umthetho lokhu khona yikho phela sithi ungawona uye yahlulelwa
ngawo ngitsho lasekhoti kubo umthetho manje. khona awuzange utshintshwe kwathatha ukuthi azabuye azosifela so kuhlangana umthetho lendaba ezimnandi igospel i-good news ikhona lapha ukhona lokho kwengeza ngamanye amazwi elder wami akulavangeli singavele sibeke umthetho eceleni madoda ngoba ivangeli nxa sesikhuluma ngendaba ezinhle ezokuthi uKristu wasifela esiphambanweni into eyayenza ukuthi uJesu afe esiphambanweni isizathu esiyi-1 sokuthi umthetho awuguquki kwakulula ukuthi uJesu athi yena hayi emthethweni wami enganguni ku-Adam lo-Eva mana ngiyetshintsha ngithi kade sidlanini zonke kodwa weza to demonstrate ukuthi umthetho wakhe kawunjani kawutshintshi njalo ukuze umuntu athethelelwe kufanele kuchitheke igazi lalo olingana lo mthetho ukuze abantu bathethelwe izono so akulavangeli singabeka umthetho eceleni madoda yes sikhangela again lapha Mandlo namhlanje amaHebheru kule ndaba ezimnandi la ku chapter 10 khona phana khangela u9 usiya ku14 chapter 10 verse 9 to 14 yes wabuya wathi ngilapha ngilande ukuzakwenza intando yakho ususa okokuqala ukuze amise okwesibili right njalo ngaleyo ntando senziwe sabangcwele ngomhlatshelo womzimba kaJesu Kristu kanye kuphela izinsuku zonke umpristi uyema enze imisebenzi yakhe yenkonzo anikele njalo imihlatshelo minye engeke isuse izono sicine kubani 14 kodwa kwathi umpristi lo esenikelele izikhathi zonke umhlatshelo owodwa wezono wahlala phansi esandleni sokunene sikaNkulunkulu kusukela ngaleso sikhathi ulindele izitha zakhe ukuba zibe isinabelo sakhe ngoba ngomhlatshelo owodwa usephelelise nini lanini labo abenziwayo ukuba ngcwele mahluko bani esiulethelwa indinyana le sichazelwa umahluko phakathi kwabapristi ababelapha emhlabeni lo mpristi onguJesu Kristu sesike sakuthinta okunye kwakhona la okunye lapha elder wami ukuthi sinanzelela ukuthi kuTabernacle leli elalenziwe nguMoses izinyamazana zazibulawa kokuphela ngayenza isono wawudinga inyamazana iyebulawa by the way okwakusenzakala ukuthi kasiyo umpristi wayebulala uma yenza isono nguyayiquma inyamazana liyana kuze subuhlungu right kodwa ke lapha sesitshela ukuthi hayi njengoba lokhwana kwakungumfanekiso walokho kwakuza kwenzakala kuJesu njani uJesu wafa kanye kafanga kanengi izinyamazana zazisifa zizinengi zisifa kokuphela kodwa uJesu wafa kanye kwenela wonke umuntu oyinzalo kaAdam kusukisela ekuqaleni kuze kuyefika emntwini wokugcina so igazi likaJesu lonelana lanele wonke umuntu ukuthi athethelwe lizono lanele uJesu wafa kanjani kanye kwahle kwenela right siniko kunye eldo kungezelela lapha sinika u1 John chapter 2 verse 1 ukuthi uKristu wazinikela kanye ngomhlatshelo wesikhathi sonke ukuthatha izono zabantu engikutholayo lapha okunye sikutholayo ukuthi silommeli oyedwa ungafunda ngo1 Timothy chapter 2 verse 5 uthi yena ngoba munye uNkulunkulu munye umlamuli phakathi kwaNkulunkulu labantu kunjalo so silomlamuli oyedwa onguJesu owafa kanye wavuka kanjani kanye onguyena kade sonjani osimele kasila abanye abameli kubabukeli labalaleli ukuthi ngizadanza hamba kubani ayincengela hayi uJesu nguye ummeli wethu nguye kumele siye kuye siyabonga indaba eqiniswayo ngabafowethu la indaba yokuthi nguJesu kuphela akulelinye igama esiyakusindiswa ngalo ngaphandle kwegama likabani likaJesu lokho akungene emakhanda ethu sikuzizwa ummeli wethu nguJesu ku judgment le nguye futhi nozi owabuya wazosihlenga nguye futhi oyimbadalo nguye umahluli nguyiloya konke kusesayidini lethu angithi be ya sikhangela amaHebheru ngo6 verse ngo19 usiya ku20 verse 19 silethemba leli njengesikhonkwane semphefumulo yethu esiqinileyo njalo sigxilile lingena endaweni engcwele yangaphakathi ngemuva kwamakhetheni lapho uJesu owahamba phambi kwethu engena khona ngenxa yethu
usebe ngumpristi omkhulu kuze kube nini emkhondweni kaMelkizedeki. Hey. Uyasinxusa uJesu lapho ukuthi simlandele. Sure. Ya, kuyini esikufumanayo nxa silandela uJesu sisiyangena la eTabernacle elingcwele lapha. Okukhona elder wami ukuthi simlandela ngandlela yokuhlanganela lo msebenzi awenzayo ezulwini. Kunjani? Okuthi ukuthi njengoba uJesu umsebenzi awenza kathesi ungokusincengela ukuthi sisindiswe. Lathi phela kasivumeni ukusindiseka. Uyabona kufana lo muntu olendaba yakhe esemthethwandaba elder wami. Yes. Ekwazi ukuthi indaba yakhe esemthethwandaba aqhubeke dala amanye amacala. Elinye lingakapheli. So silethelwa lapho ukuthi ngesikhiwa singathi kasikooperateni lo Jesu. Ngandlela bani yokumlalela lokho asifundisa khona elizwini lakhe iBhayibheli. Yes. Kule ndaba lemaphoso okuthiwa liqiniso lalesi sikhathi esithi present truth. Amakholwa amaningi sacina thina siku holy place lo Jesu. Kulomusa sithandaza nje ilizwi lisakazwa. Wasuka yena wangena endaweni engcwele asisahambanga laye. Njobe tshila ugatsheni ukuthi asambeni sicooperate lo Jesu. Okwenzakala yikho ubona inkolo eziningi indaba leno ze sanctuary ayikhulunywa le vela ayichunya Yesu. Yindaba yalesi sikhathi esimele sinjani sihambise sisakaze ukuthi silommeli onguJesu uphakamise umthetho wakhe asimlandeleni. Uthini ngalokho? Mina bengiza ukuthi nxa simlandela ngokukholwa esendaweni engcwele sithola ukuthethelelwa kwezono from our past sins. Bese sinikwa futhi lamandla okuphila impilo ehlambulukileyo. Ngeke sibe silokho esilandela siphila buchapha. Hey, kuba lenguquko. Yes. uJesu lamandla ukuthi senze njani siguquke emaphosi. Ngibuya ku verse 19 kaMahebheru 6 lapha. Uthi ilelo thembe silalo isikhonkwane. Yake mbona abantu zokuthiwa umuzwa wakho kumele ufake isikhonkwane kuzuqina. Kubabukeli labalaleli asitshiyeni izikhonkwane zabantu sithatha uJesu abe isikhonkwane semizi yethu kumbe lapho esihamba khona. Simthatha uJesu enjalo ezimpilweni zethu. Ukukhanya lakho konke lokho esikutholayo sikuthola kuJesu lokuvela kwakhe. So kasithatheni ilizwi likaKristu linjengoba linjalo siyathola ukukhanya lethemba lesiqiniseko. Ngithanda ukugcizelela indaba eyakhulunywa nguElder Maforo. Masilandela uJesu lapha khona. Waphuma endaweni engcwele wangena endaweni engcwele. Kulana endaweni engcwele kulomthetho kaNkulunkulu. Amen. Okugoqela umthetho weSabatha. Kunjani? So sinanzelela ukuthi kulelinye iqiniso eliqhakatheke kakhulu lezi insuku indaba yeSabatha. Yikuthi elder wami uhlupho lukhona uSathane wahle waganga. Wathi Old Testament kasingayibali. Khangelanini ukuthi kathesi esifundweni saleli viki sitholana. I-Old Testament isifundisa igospel yonke. Indaba yocebo losindiso okuthi ukuthi ngeke sazwisisa uMahebheru, ngeke sazwisisa uSambulo. Nxa singabalanga uExodus, singabalanga uDeuteronomy, Leviticus bona bani. So kule njongozi enkulu ekuthina abantu kathesi abanengi lokho bekhonza ngosuku lwesande. Kanti ke uJesu uthi hayi asigcineni imithetho yakhe ukugoqela lo suku lweSabatha usuku lwesikhombisa lweviki iSaturday. Umthetho kaNkulunkulu kasuwunanzeleleni. Kakhulu siyabonga sihlobo ezithandekayo. Siphetha lindaba le mandlo. Indaba yokwahlulela iqhakatheke kanganani vele kusindiso. Indaba yosindiso iphelele yini kungela ndaba yokwahlulela? Hayi, indaba yosindiso kayiphelanga kungela kwahlulelwa. Sinanzelela ukuthi izinto zonke kumele zibuyele esimeni uNkulunkulu ayezidala eziyikho khona. Indaba yokuthi isono kumele siphele abantu njengokukhetha kwethu. uNkulunkulu uzasivuza ngokukhetha kwethu. Nxa sikhetha ukumlandela siza kuthola umvuzo okuphila ingunaphakade. Nxa sikhetha ukuhlamuka siza kufa. Ngiyakwazi kulama quotation wathanda lana mandlo akwathi 1 or 2 aku great controversy lapha. Siyabonga laphana balaleli. Siphetha lapha mina bengizathi Maforo ngingaphethi ngequotation. Right. Ngiphethe ngokuthi uNkulunkulu uyafuna ukuthi sisindiswe
iTabernacle imfundiso ezilapha ziyasivezela ukuthi uyafuna ukuthi sisindiswe. Asisindisekeni ngokulandela khona lokhu uNkulunkulu akufuna, uyasinxusa. Nxa unxusiwe kuthi ukuthi uyafunakala. Mazwi akho ugcina Pastor, siyabonga. Ngiyekela ngithatha i-quotation le iku-489 ngizabala nje umuco omfitshane. Uthi yena lapho ukukhanya okuvela esiphambanweni seCalvary okubonakala khona kulapho esingathola khona ukuzwisisa ngcono ngemfihlakalo zosindiso. Singazibalela babukeli labalaleli iqiniso elikhona eliqukethwe lapha isifundo besisivezela ukukhanya okuvela kuTabernacle. So singabala laphana sizathola ukuthi ukukhanya lokhu sikuthola kuphela elizwini likaKristu. Indikimba yakho konke isiqokoqela yikubana ukucubungulwa kanye lokuhlolisiswa kwamabizo siphakathi kwakho babukeli labalaleli. Singalimali ngasiphila. Gatsheni. Okay, siyabonga mdala. Indaba yokuncengelwa iqhakatheke kakhulu, kubhalwa lapha ku-Ellen White Great Controversy page 489. Iqhakatheke kakhulu njengoba njengendlela ukufa kukaJesu kwakuqhakatheke ngayo esiphambanweni. Yes. So kuthi ukuthi kufanele ukubana siyiqhakathekise indaba yeministry kaKristu. Yes. Sithi cooperate lezulu endabeni le yokuncengelwa esikwenziwa nguJesu endaweni engcwele. Siyabonga sihlobo esithandekayo, indaba emnandi, sithola ukukhanya okuphuma ku-sanctuary. Sihlobo esithandekayo, uJehova kasitshisi semnyameni, uyasithanda ulokhu esivezela amaqiniso akhe. Asiqhubekeni sitatitsha sisizwa okunye ngoJesu. La maqiniso esiwafundileyo asambeni siyewabala emabhayibhilini ethu sitatitshe. Nxa kukhona imbuzo asiyiletheni sixoxisane sizwe okunye ngoJesu, asiyikwala silokho sifana. uJesu uyasithanda, siyalithanda ababukeli labalaleli, silifisela okuhle. Kuvikezayo sizabe kusifundo ngu9 lapho esiyabe sikhanyele isisekelo sehulumende kaJehova. Asitatitsheni sindawonye. Sakucela lapha uMaphosa asivalele ngomthandazo. Asikhuleke nini. Baba ingcwele okhona ekhaya ezulwini, siyabonga ngokusinika ithuba elokufunda okunye ngoJesu. Kunenge sesikufundile nendaba zokucubungulwa kwamabizo esikukhulekelayo kungabi ukufunda kuphela, sikuphile ukuze kupheleni kwento zonke sikholwa ukuthi sizona ezinkulu kodwa silo Jesu ongummeli wethu. Laloba kunjalo umthandazo wethu kubabukeli labalaleli yikubana sonke kungabi yizi ukufunda kwethu siye kuba khona ekhaya ezulwini ngegama likaJesu. Amen. Amen.